u 2016. godini i veselimo se novim izazovima u 2017. i nadamo se da ćemo još više unaprijediti korisničko iskustvo naših korisnika Mastercard i Maestro kartica u idućoj godini. U 50. obletnici Mastercarda želim Mastercardu zaželeti še naslednjih 50 vsaj tako uspešnih let. Upam, da se bo v 2017 nadaljevala pozitivna zgodba, ki se je res razvila v 2016 na tehnološkem, osebnem in pravzaprav tudi nekem nacionalnem področju. Mislim, da se optimizem vrača. V letu 2016 je bilo na področju elektronskih plačil, kjer največ delam, opazen velik premik tako na slovenskem trgu kot mednarodnih trgih. Kaj me pa posebej veseli, je pa ta smer v prihodnost in tudi globalizacija. I think that I can support Slovenia to become famous next year by joining the installment project in Europe. And I really expect that we will be among the first countries to implement the installment service. Moram reči, da je za 50-letnika Mastercard zelo domiselen, tehnološko napreden in vitalen. In veselim se presenečenj, ki jih prinaša prihodnje leto sodelovanja z njim. I believe that 2017 Slovenia will be flourishing in new ideas and new innovative solutions, mainly on mobile payment. V 2016 sem ponosen, da smo naredili en velik korak naprej. Želim si, da v 2017 naredimo še kakšnega naprej.